Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa te Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24. Panunutan tayo no kasano ti panagtitinulong tayo, iti panagayat ken panangaramid iti naimbag. Papagayam, inta itinggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya? Simurot iti sabali a babae ti asawa ni Jane? Wen, dayta ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay. Mabainak paikit din arumwar, tadamag-adamag dagiti chismosa di taruar. Ay, daytan tumot ngamin kat. Nagapuradon tumot ngamin anak ki asawa ni Jane. Anya ita tinapagteng iti biag na. Masyanak nga rod iti dayjay nga adem, tababasit pa'y dagiti anak na. Kat, kasano ita ti panagbiag da nga agiina? Diyak mo ah. Ay, hala, mapan ko ida sa rungkaran. Alaam nga rodon ta ibagas kan si daan, itadmon kadakwada, awan kanot maisaang dan. Ay, kaasi damot nga rod no kasta. Mapanak ko nga di balay da tatang kan manang. No sanda nga yung pawit kan katibagas kan si daan, manang. Agpud no ka man kanyak, Jane. Pinanawan na kayo kaditi asawang? Uwan nga rod, manang. Simurot iti babae na. Kat, kasanon ti panagbiag yung agiina. Diyak mo manang. Ay, sikan tumot ngamin. Sukir ka. Binagbagaan da ka idi asaan ka pa'y ama ki asawa. Taagad adal ka pa'y laeng. Ngam anya tinaramid mo. Nakitaray ka iti dayjay a lalaki. Manang. Di kagsangit, tapod no ti bagbagak. Anya nga ita, dandani di mo pa yan masagay sa iday tabok mo. Gapo iti rigat ti panagbiag mo. Ore agsangit ka ita, awanin ah. Di mon maisubli ti napalabas. Hay, agnanayon kan nga agrigrigan. Bakit? Naitid mo ka din jay bagas kan si daan da Jane. Wen, inala ni manang na, taimay itay dito'y balay. Ay, kaasimat day jay nga anak ta. Basol na, sukir mo't ngamin. Inununa na tinakiasawa, ngam ti panagadal na. Kita dagiti kakabsat na. Nagsasaya at tibiyag da, tadiadal da. Saan mo nga ikumpara ni Jane kadagiti kakabsat na? Apay kumaasaan. Ginasgastusan ta ide iti panagadal na. Nagado ti loan ko, idi mangisurusuro akpay laeng. Tapno makaadal. Ngamaan niya tinarapid na. Nakiboy-boyfriend. Ay na, bakit? Napalabasan day ta. Saan amabalin ajak lagi penlakay? Gapo iti kinatangken ti ulo na. Iso apuro pa nagtuok ti mapaspasaran na ita. Naimbag amalam mo, Manong. Kuna pun ka. Si kajay bagbagajay staff ko abisita. Busy ak ita ding. Kas makita met, nagabsuon lagi ti pipirma ka papeles. Si kagayam ti chief engineer, Manong. Nagmayat kan, naglamiis dito office mo. No nagadal ka kumamat anasayat. Saan nakaasi ita ti biyag mo? Wan nga rod, Manong. Dakkel ababawik. No apay asaan ko nga inyulo ti panagadal ko. Kanya ti umay baga? Mabainak ko makan ka, Manong. Umayak ko maumutang iti kwartam. Awan ngamin igatang ko ti gatas lagi ti anak ko. Jane na ya. Bayadak tungot lang nga da kwartak, Manong. Saanin? Alam ti dugas o. Umanay mo't siguro daytan. Manong. Wen, umanay daytan. Narigat ti agbirok iti kwarta ita. Agyamanak, Manong. Ala, agawid ka. Magmag na akong amapan iti tiyandaan. Isupay ti pagpletek. Uray maarbisan akon Darasat ti magna. Ang mga nogsang sangit ang dagiti anak ko ngayon pau-awir ko kada tatang kan, Manong. Jane! Jane! Asin? Ha? Ni Uncle. Katay ay banak. Makilugan ako itilugan na. Tagpa ituludak iti tiyandaan. Uncle!
Imbagtada kayo, Uncle. Nabasbasakan samot kan. Wan nga rod, Uncle. Mabalin ka diti agpaitulod iti tiyandaan. Gumatangak ko maitigatas dagiti anak ko. Ay katuna, agawid ka din. Madamdama pa'y, Uncle. Sige. Gumatang ka, taurayan ka ije palengke. Talaga, Uncle? Katuna, alagan matabaybayan ka mabasa. Agyaman ak, Uncle. Naganos ka. Nakaturog ang dagiti anak mo. Pinaturog may kanitatang mo. Agyaman na kiti panangaywan nyo kadakwada, nanang. Anya nga idagitagin at gatang mo. Naggrocery ak, nanang. Kunak man atas laang timapan mo gatangan. Inikanak namin ni Uncle iti kwarta, nanang. Ha? Asino nga Uncle mo? Ni Uncle Renato. Nakita na kamagmag na iti kalsada. Sinardangan nak kat intulod nak diti balayo. Ay na Jane, di ka lamabain. Dimawat ka siguro kan kwa na iti kwartaan niya. Ha? Ay, saan nanang? Iso tinangtad. Inikanak iti sangaribo. Ni Manong, inikanak mo't iti duagasot. Ay, tila pagdaw-daw atamon. Kababain una yan. Nanang, kas kala nakakaasi unay ataon, Jane. Tatang, agawid kamin kadagiti apo ko yo. Agyaman nakiti panang bantayo kadakwada. Riingak ka di idan. Ay, isyakton tatang. Ang mga noog sangit da, no didak makita. Adda kwartam. Tatang, Nangagkaw te saritaan yo kaninanang mau. Puno ka di at tinulungan na ka ni Uncle mo Renato. wan tatang. Nasingpet, kan managtulong at talaga ni Uncle mo Renato. Uray no nang aton ti posisyon na dita kapitulya o. Napakumbabalat ta. Kan nakasagan at tumulaw, kadagiti kakabagyan na. Jakmat di maudawat kan kwa na tatang. Inikanak matlatta. Amo na nga may nakasapulam ti kwarta. Ay, mabit lang Alaam da ito isang aribaw. Taimbag lang igatang mo ti kasapulan dagiti anak mo. Agungot tumanan ni nanang lumaamuan na, tatang. Apay nga mintay bagam kan kuana. Pensyon ko da ita. Hanggang mas kasapulam. Isungaytad ko kan ka. Ala, riinga mo dagiti anak mo. Taagawid kayaw na. Tanay, sumip nga tan. Sige, kasta. Ispoil dem day tanga anak mo. Tad-adda pa'y ngagbalin asuker. Ay, di ka lamasyan iti anak mo. Takas tamat tan ti bagbagam. Asino ko matimang tulong kan kuana. No saan ada tayo? Barwam! Bayam ngagtuok, tapno amuna tirigat ti biyag kat makasursuro. Awan ano ruruamom nga ikikan. Di saanan ngagsalukag. Ay na, babasit pa'y dagiti anak na. Kat makaamumutan Imbes nga daigatang itinaimas asidaan, awanan. Taintad mo matan iti anak mo. Mangilambong kalatan iti ugot ti kamutay. Taisun ti sidaak. Si kapay ket di itandag sakripisyo. Imbes aragragsakam ti panagbiag mo itata nag-retire kan. Ayabak kumamot ni Jane nga umay mangan dito kalukluk at a restaurant. Ngam amok tumatlaang asaan na akaya, ta saan na amapanawan dagiti anak na. Kat inayabam lata kumaa, tapno makapangan mo't itinaimas. Kaasi mo't edya kabsat mo. Isumot ngamin. Dumaw dawat sa apayan iti kwarta kadagiti kakabagyan tayaw. Anya? Inaramid na dayta? Dilagbainan? Ay, huwag nga rod Anya laang ti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Bye-bye tayo ni Jane. Natangkan ba't ngamin ti ulo na? Asino akabagyan tayo ti dimawatan na ititulong, nanang? Ni kano angkel mo Renato. Ay, nakababainan. Dayta nga rod ti bagbagakan kwa na. Asaan akanayon ang mapandumawat iti tulong kadagiti kakabagyan tayaw. Katuan, sana bali,
Inakto ka sarita. Siyak ti mababain iti kasta nga raramidan na. Jane! Jane! Adak di likod manang. Adda ka mo't gayam di tang aglablaba. Wan manang. Nasayat man ta nakapasyar ka. Ada meeting mi kadagiti office mates ko. Dita hotel nga asidag diti balayo. Iso adim magasak. Kasta ka di manang. Uy, nagmayat matanday ta uniform mo. Bagay mo launay. Kan, day tabag kan sapatos mo. Agpadpada da iti kolor. Kastoy ka kumamot no nagadal ka. Jane, dimawat ka kadi iti kwarta ka ni Uncle Renato? Ha? Saan ano asino laditan ti pagdawdawatam iti kwarta? Di ka lamabain. Saan na ka di mawat manang? Nagdisnudo anang itad. Oray pay, sa dino ti ayan ti pride mo. Ik-ikan na kami lang, iti pakaibabainan. Kasapulak namin unay manang. Amumot ababasit pa'y dagiti anak ko. Kan pinanawan na kami nilakay ko. Kat, dahitan ti rason tapno agpalimos ka? Manang, Oh, di ka agdomog akasta. Akas ka lang nakakaasi. mabalin ka di at tulungan nak. Ngagbiro kiti trabaho. Tulungan ka? Taapay, kasano ka kumamatulungan? Kat di ka pa'y nakagraduate iti high school? Pangisar ka kumakan ka? Oray para linis wano para laba manang. Ay, college graduate dagiti paralinis iti opisina mi. Ada pa'y certificate da ah. No nagadal ka kumaidi, adayo ang mapagtag mo ti kastoy akariga ti panagbiag mo. Manang, Innakon, katne, laglagi pam dya imbagakan ka. Di ka dumawdawat iti tulong ka dagiti komporme at at tao. kabagyan tayo mo't Uray pay, kababain! Tunggal umayak diti balayo. Madakamat latta day ta nakakaasi abiyag ni Jane. Makaumamot adengdenggan tatang. Apektado at takabsat yu kat ngaraw. Ay naapo diyo panunutan day tatatang. Ay, natanganan. Adan umno panunot na. Apay, di la mabalin na tulungan yaw. Anya kuma may tulong ko. Kay sumuti ng pili iti kasta abiyag na. Adda posisyon mo di opisina yaw. Mabalin siguro ay kami ti trabaho na. Saan la asyak desisyon ni opisina tatang. Adda pa'y mas nangat nga itong iti siyak. Kan may sa, buman mabalin ko nga indoors. Anya ko mga iti kwalifikasyon na. Saan mo't anak kaadal? Awan mo't training na, oh. Iso nga anusan na ti kastabiyag. Agbiro ka iti pagtrabahuan na. Tapno mapagadal kan mapadakkel na, dagiti anak na. Uncle, umunag kayo. Kunaklakit din no saan ka masangpatan dito yung balayo ita. Adak dito, Uncle. Ay, pasensya kayo na. Nagwara to'y balay mi. Agtugaw ka, Uncle. Saanak matkit di ngagbayag. No kadi agtrabaho ka, katad mga awir ka dagiti anak mo, Jay. Uwan, Uncle. Ipamuspusak dayta. At ang amin posisyon ni di opisina, kaya't ko nga ijayakan ka. Sana na nga to a posisyon, ngam sigurado nga tatrabaho mo. Agyaman ak unay, Uncle Renato. Agyaman ak ititulong mo. Addan trabaho mo. Uwan, tatang. Imbagak namin idi ka ni Uncle Renato nga ibirukan nak iti trabaho. Ay na, maragsakan anak ko. Iso ano mabalin? Dito'y kumapay laang dagiti anak ko, tatang. Ay katun kabaalan mi payla ang kaninanang yaw ti mga awer. Makita yu ti aramid daydi a babae kada kayo? Lakay kan bakit kayon? Ngamda kayo pay lang ti pagaw-awiran na? No ada trabaho na, agbiro kumamot na iti para aw-awir na. Tulungan tayo kuman ni Jane. Kabsat yun ni Jane. Kitaan nyo man. Nipay ang kaliyaw tinang birok iti trabaho para kan kuana. Imbis kumaada kayo akakabsat na. Ay, sabali pa'y atao. Bayamon, anak ko. Da kamin ka ni tatang mo ti agaw-awer.
Total, awan mo't ar-aramidon me. Nasaya at mo't kit day, tada kaduamin na ubing dito'y balay. Naragsak kami kat, no adda dagiti apu kumi dito'y. Ay ngam kaasi kayo, mat. Ay, maminsan laang tibiyag dito'y rabaw ti daga. Isu arumbang laang nga agtitinulong tayaw. Tapno mabuo ti arapaap, ti maysa kan maysa. Husto dayta ako na lakay. Napanunot ko mo't daytan. Naragragsak ti agbyag dito'y rabaw ti daga, no adda matulong am atao. Imbis abuya am ti panagsagaba na. Tulungam ang masagrap na ti ginawa. Dayta ti kayat ko asawen. Misyon iti biyag at tumulong. Kumusta ang dagiti anak mo, Jane? Nasaya at damot latta, Uncle. Wanya, agin enjoy ka matlaang iti trabaho? Wan, Uncle. Nagsisingpot dagiti kakadwak ijay. Kan ada kanugayam training me. Wen, mangipapa iti opisina iti training. Kunak idinodyak ka ba alang ti trabaho. Ta, awan mo ti umno nga adal kan training ko, Uncle. Saan mo kumapanunutin dayta, Jane? Kita man, ket nakastrag ka matlatta iti trabaho. Iso nga rod, Uncle. Pinapigsayo ti pakinakam ko. Iso nga ad-ada nagtalakak iti bagik, kan iti kabaalak. Kabaalam dayta, Jane. Saan ka kumamapukawan iti namnama iti biyay? Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto Kapitulo 13, versikulo 13. Kabayatan na, dagito'y talo ti agtalinaed, pamati, namnama, ayat, ngam ti kang runaan kadagito'y, iso ti ayat. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Jun, agriing kan. Sumurul kan iti eskwelaan dagiti ubing. Kat sumrak na natan na. Amo madan na po yata na kay Dirabi. Parbangonan, itay simangpot ka. Ay, nagadayo nga min dyan nagseminaran mi. Kaya't da ka kano ang makita dagiti ubing sakbay asumrek dagiti eskwelaan. Dinton malamton. Dinton nagawid da. Rumor tayon to. Imbagam dayta Bun, ibagam katakwada. Ay na, sigurado ang maragsakan da, inton maamuan da dayta. Naimbag abigat mo, ma'am. Kastamot kan ka, sir. Saan na kumangaawagan iti sir? Staff nak ni Sir Jun. Umay ko kumaalaan ti papeles kan kwa na, akasapulan mi iji office. Kasta ka di. Nakaturog pa'y ngamin. Umunag ka tariingak. Agyaman ak, ma'am. Agtugaw ka. Kayat mo ka diti kape? Saanen, ma'am. Aga papuraak. Tani, masapul asumrakak iti alas 8. Kasta ka di. Mabitla ang nga roda. Lakay, ada bisitam. Ada bisitam. Staff mo ka no? Ada ka no papeles nga umay naalaan. Awan gayam. Itad mo man langin data folder ang nakaparabaw di laptop ko. Di mo ka di sangwan? Saanan. Awagak to langan inton madamdama. Basta yawat mo data folder akasapulan na. Adto di folder. Agyaman ak, ma'am. Pasensya kan tanapuyatan ni sir mo ano pa nag-seminar.
Manumot ngamin nga aldaw di seminar da iti Davao. Davao? Ijay ka di tinagseminaran da? Isumati ko na. Makalawas sa iti Davao. Kunak no ijay laang bagyo. Anya? Kantiam mo ka. Talo lang aldaw ti seminar da ijay bagyo. Pasensya kan, ma'am. Amangan no na-extend ijay Davao ti seminar. Iso nagbalin ang makalawas. Sige, mama. Mapanakon. Thank you. Ay, sige. Davao mati ibagbaga na ang nagseminaran da. Di talaang kanumot bagyo. Di nang samot amot ibagbaga na da ito staff na. Hello? Apay adi nagsungsungbatan ha. Itayak pa'y atex kan umawawag kan ka. Amo matada po yata, nak. Kan imbagak mat kan ka. Asaan ang mabalin nga umawag ka no adda akti to'y balay mi. Apay ngamin adedded maanak. Adda nga rod ni bakit ko. Mangag na ti panagsarita ta. O di umadayaw ka. Tapos an na amangag. Apay ngamin ngay mawag ka. Jay kwartak ako na mga isend mo. Awan matlaangan. Agin inanaak pa'y. Send mo ni ijay account ko. Takasapulak ti ang shopping. Nag-shopping. Kat no nag-shopping kan, idi naggaputa ijay Davao. Saan ka kadipay anap nagkadagiti agkakangin na abadbado, bagken sapatos agin at gatang mo? Mapanak agpaparlor ita. Kan ijay dentist ko para dito'y braces ko. Iso amang isan kan. 20,000 ti send mo. Anya, nagdakkel mo't dahitan. O sige, 15,000 laangan. Tapnawan makunkunam. Isend mon, darasam. Aniya. Sige nga Roden. Bye. Ay namanang, nabannog ako na makiayayayam ka dagiti kakaanak diti playground. Isong arod nga inawis ka, tada kaduak ama kiayayam kadakwada. Tano si siyak laeng. Ay, kakaasi ak. Kat ni Manong John ngay. Jakman amo. Adalat tamot iji sirok ti kayo ang nakatugaw. Kasla saan samot ang naragsak nga adda tayo dito playground. Bay amon, nabannog pa'y laang dayta iti biyahe. Manang, jela tamot cellphone na tigigaman na. Apay, di mo madlaw dayta? Tiyan niya, kasla ka na yun nga da umawawag kan kwa na. Ay na, among matan. Ado ti staff na nga ag-report kan kwa na. Sa bagay mo't kit di Ala, ituloy takit din ti makiayayam kadagiti ubing. Sige, manang. Adda kami dito'y park iti pamilyak. Apay nga awag ka nga awag. Apay, dakas ka di, kat mamimiss ka nga ron. Na-send konti kayat mo. Apay adisturbuan nakpailaan. Kaya't ko nga ron ti attention mo. Anya ti kayat mo asawan? Diyak kayat nga ad-ado ti oras kan panawan nga ipapay mo iti pamilya. Di ka agsao iti kasta. Tamano nga aldaw ta ijay Davao. Kurang ti manong aldaw lang. Kaya't ko, inaldaw ta nga agkadwa. Nagsaritaan tanda ito'y. Ited ko amin akayat mo. Ngam agawidak iti pamilyak. Taapay, tapno mapanagnagam a responsable ka nga ama. Kasta ka di, ha? Di mat talaga akasta ti set up ti relasyon ta. Saan ama baling itanday ta kanya? Anya? Malaksid iti kwartam. Kaya't upay ti ayat ken naan anay apanawan mo para kanya. Di ka agsao iti kasta. Tapay asan? Agduan atawan ti relasyon ta, Jun. Kurangan para kanyak ti kwarta. Naskan nga ipaay mo kanyak ti oras kan panawan mo. Ala, agawid kamin. Nalpasan ang nagayayam dagiti ubing dito park. Anya nga tanong umayak ita dita. Kat makiam-am mo akin ni misis mo. Dayta ti saan mo nga aramiden. Mabutang ka? Pues, tapno jak aramidan dayta. Pauitan nak iti 5,000 ijay account ko. Anya? Isend mo itan, no di mo kayat adadaulak ti pamilyam. Anya? O, Maricar, mangan ka pa'y
Nagadumot gayam daytoy makan abalon tayo, manang. Kat no kunakmat namin ka ni Manong mo adyon nga agmalmalom tayo dito'y park. Saan ka di akayat ni Manong Jun, timangan? Jakman amoy ti day ta tao. Nabsugpay ka no. Apay ka di akaslada pagbutbut nga na. Kasta ka di? Tila pagtaltalyawan na. Anya ka di ti mapaspasama kan kwa na. Jaka mo. Nakmanlaik kan iti kananan. Ayabam kit di dito, itakalangan tayo amangan. John, umay kamanganan. Sa anak pa mabisin. Awan pa'y kinan mo manipod itay bigat. Di nakpakadanagan. Ada ka di pagbutbut nga? Anya ko matipagbut nga. Nadlaw nga ni Maricar nga itay pa'y atumakder kan tumanalyaw ka. Kan madlaw ko di tarupam. Saan ka relax? Okay, haklaan. Ingkakat bantayan dagiti ubing. Iyalaan ka man lang nga niti kanam. Diyak kayat amabisinan ka. Saan tayo ka di pa'y nga gawid? Saan ka di atungtungan tayo nga gingga tayo alas 4 dito'y park? Pasado alas 12 pa'y laeng. Saan pa'y nag-enjoy dagiti ubing? Adda nga minaskan nga isaganak para iti trabaho. Ay, makauray day ta. Saan ka kadi anaragsak makitam dagiti anak ta nga again enjoy dito'y park? Di mat imbagakan ka asan ka nga umawawag. Insent ko matantikid-kid daw ang akwarta. Ay, thank you, aklaan kan ka. Tanaawat kundi kwarta. Agungat kan samad kan, my darling. Di mo nga minsursurutan tinagtulagan ta. Di na ko mauawagan ta, daak pala dito'y park. No saan ka asong batan, di nakmat nga rod sardangan nga uawagan kan teteksan. Kasta ang naagayat. Diyak kayat nga damangagaw iti oras, iti ay ayata. Sumardang kan, sardangan na kuman. Agkita ta inton bigat, ha? Ada trabahok, agmalmalamak iji office. Apay, saan ka di amabalin? Agkita ta iti office mo? Anya, saan amabalin? No, idi, saan amabalin? Mabalin itahan. Anya? Saan ako na mabalin nga ilamang kadagiti gagayam kan office mate mo? Anya? Saan mo nga amo ti sasawem? Aklo nakmatkat, no iyam amunak kas may kadwang asawam, basta agbalinak apaset iti biyag mo, June. Anya? Ay, agigiddan kayo mataparubuatak. Bakit? Di sapatos ko. Yawat mo. Ada dita abay titugaw. Apay, di mo makita. Ada pa yan medyas mo dita. Aywan gaya. Kasla ka la stress la unay, June. Anya ka di ayat mapaspasamakan ka. Stress ak lang iti trabaho. Numat nga min rumar tayo. Day tala umawawag ter aramidam. Trabaho day jay. Agrelax ka mo't alakay. Kasano nagsakit ka. Panunutan na kami matapamilyam. Nakasagana ka din ti kapek? Wan, sige agsapatos ka. Tain nakalaan di kapem. Asino dahi ta babae anak kami ni skirt? Kala at latan asimrak dito opisina. Ni, kaslawan nakita na. Kasaritak man. Ma'am, excuse me. Apay, Sa dino ti papanam, ma'am? ijay opisina ni June. Pasensya kan, ma'am. Ang bisita ni Sir June. Saan amabalin ama disturbo? Anya asan? Adda kayat ko nga ibagaken kwa na. Sino kayo kadi, ma'am? Saan mo't asika ti misis na? Siyak ti misis na. Ha? Di naksurutan. Aramidak ti kayat ko. Ma'am, mabit lang! Ay, sus. Kasano da ito yan? Isa pa isagsaganaan ni Sir. Timiting da itong madamdama. Good morning, my darling. Di na kayat apastre kan di staff mo. Nga, nagpabigbigak asyak ti asawam. Inaramid mo dayta. Kapit ki di na saan? Asawa nakmat. Aglablabas kan. Saanin anasayat da ito yung aramidam. Kunakmat kan ka. Nga aramidat ti amin. Tapno agbalinak apaset iti biyak mo. Saan amabalin nga agnanayon nga ilamang nak nga awan anyaman na?
Agsarita ta inton madamdamay, Jerwar. Adda meeting ko. Isuanas kan arumor ka. Saan? Diyak kayat ti Romar. Nauma akon nga aglamlamang dyan. Mano ka diti ka sa pulam a kwarta? Sika ti kasapulat. Sika lang ang ti kayat ko. Lading ita. Ngam saan ko amabalin at alikodan ti pamilyak. Ha? Kasta? Pues, dadaelak ti pamilya. Amom ti aramidak. Mapan ko ibagakin ni misis mo nga da sa bali a karelasyon mo. Ket siya dayta. Manang, itay pa nga agri-ring, dayto'y cellphone mo, dito'y salas. Asino aya dayta umawawag? Ni Manong John. Saan namat nga ugali ti umawag no madama ti trabaho na. Anya nga tayo ti ibagana. Gutsong bata mo na. Sige nga ron. Hello, Lakay. Bakit? Adda ka din babae nga imay dita balay. Awan pa'y mat. Apay aya. No adda umay, saan mo akasarsarita? Danggap ti bagak. Kat sapay la ko matapat siyam. Anya ka diti papaspasamak, June. Pakawanan na ko ma. Nagbaso lakin ka. Anya? Nagrelasyon na kiti ubing. Ngam kayat nakapir dyan itan. Saan nakasardangan na daw dawatan iti kwarta. Tila pamutbuteng ngar aramiden na. Naaramid mo dayta kanya. Kada kami kadagiti anak mo. Kayat ko napugsatin ti relasyon mi. Ngam saan nakakayat asardangan. Kat kayat na kayo nga iraman iti gulo. Nagtalagakan ka, John. Apay ang naaramid mo dayti kada kami. Pakawanan na ko ma. Ikanak iti may sabay agundaway. Ikarit. Jakon aramiden dito eh. Pakawanan na ko ma. Diyak ka mo nun niya ti ibagak, John. Ha? Asino ka? Kayat ko akasarita ti misis ni John. Ni Manang ko. Awanda, at na pananda. Ibagam kan kwa na ngay mayak. Siya, anya ko maita na sikat ti babae na. Saan mon agulwan tinaragsak a pamilyada? Agsard ng kakuman. Tauray pa'y anya ti aramidam. Saan nakaapilyan ni bayaw ko? Anya? Iso pumanaw kan. Sakbay nga ipakamat ka iti dakkel nga aso da. Agyaman ak bakit? Tainik ka nakitigundaway amang ilintag iti dakas ngay naramid ko. Ikarik. Ipaay ko kada kayo tinaan-anay nga atensyon kan oras ko. Diyak kayat ama perdi ti pamilya tayo, John. Babasit pa'y dagiti ubing. Kasapulan data naganak da. Huwan bakit? Amok dayta. Nagbasulak ngem pagbabawyak itan. Naragsak ti panagbiag ti pamilya ti manakam, managayat kan manangipateg a padre di pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 15, versikulo 7. No agtaeng kayo kanyak, kat agtaeng dagiti sao kada kayo, dawaton nyo ti anyaman akayat yo, kat maitad kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Diyos ko, sapay la ko ma. Tama ibatog iti na nga to a presyo dagiti bunga ti mulak anat natin. Tapno man ayunan ti urnong ko. Kenadamat maitad ko kininanang. Kumagis. Antan tanamitim kamay. Apa karkarara ka? Jesus, agbalin ka asan to no kasta.
Anda ka matgayam dito asideg, Manong Bernard. Gawain, nangag kumanan ti minamag nga aramidam. Inton ko pagbiddo tanda kang agbala. Tane, misasaw kang agmay sa. Awan matidakas nga aramidak, Manong. Agkarkararagak lang iti apo. Tapno tarabayan, ken bindisyonan naklata. Adula, amin lang iti ibagbagam. Manong, amin na parabor, aggap-gapo iti Diyos. Basta siya, pagtalinaedak latta dagiti sasauna iti biyak ko. Ket mamatiak, asong batan nan tumatlaang dagiti kiddaw ko kenkwana, iti umno apanawen. Adto yan tigat gatangam a soft drink, aalan kaanakan. Agyaman na kanti Wilma. Ay, ato'y matibayad ko. Gyaman ak. Agtugaw ka dita at agmerienda ka. Agyaman na kanti. Nagdaga nga min ti panawin. Isong agpalami isak mampay. Sakbay nga agsubliak man ni Talon. Katwan, nagdagaang mo't ngamin nga agpaiso ti panawan ita. Naimbag no saan ang maapiktaran dagiti mula tayo itinalabas a kinabara ti panawan. Ay, ket, kiddawan tayo iti Diyos aante. Awan mo ti imposible kan kwa na, saan ka di? Sa bagay mo't kit de. Husto launay day tayin bagam kaanakan. Ay, inton maibos ko daytoy. Agsubliak iti talon ko. Tapno malpas ko dagiti trabaho ki Jay. Ay, wan kaanakan. Kat agan-anad kay Jay. Nang runa, kat sobra ti kinabara na ita. Wananti, kat agyaman na. Ay, nabanuga ka nagapoy di talon, nanang. Nakaluto kayo ka din iti pangmalman tayo? Ay, kasano adi ka mabanog? Kano nagdagaang mapan ka pa lang ijay talon? Apay, namnamaam ka deng at damagimulam kadagiti mulam anatang. Amumat asobra ti kinadagaang ita ti panawag. Ipapili mo ki den tinagmula. No di kakat utro. Mangnamnamaklat ta iti napintas nga apit, nanang. Adamot irigasyon na pangalak iti pagsibog ko. Sana bale, dandanin maapit dagiti mulak anatang. Kano naglaka ita ti presyo dagiti natang. Naimbag ano makabawi ka iti pan nakalugim idinapan atawag. Dakkel ti kaasi ti apo kada tayo, nanang. Mangnamnamaak, adinak paayan kadagiti kiddaw ko kankwana. Ay, jakamukan ka. Day talatan ti bagbagam. Apay, napanaknakam ka day nga addapod no adyaws si kaalan. Wen hanang, gaputa mariknak dito'y pusok nga da Diyos. Kan maysa, kanayon nga ipariknana ti panagayat na kanyak kas anak na. Jakamukan ka. Makamu ka, no day tati kayat mo apatyan. Ngam no siyak ti sika. Agabrod kalaangan, ta sigurado abumak ng kadagaws. Abangan numaikasar mo pa yan nibet, akaayan ayat mo, numapasamak ti kasta. Bayan yung taabrod, nanang. Patsyat nga umasinsuak, uradak lang ditoy. Amuyo mayat, tsak kabalan ti mayadayo kada kayo, nga ipatpatag ko iti biyag. Naimbag tanasangon pa'y timay si marungkad dito'y balay, nga oray makumikom ka ijay talon. Talaga ngayon sa parko timay, kaputa na bayagmat nga minan adita nakapagsarita. Apay kasta tilangam. Kasla adda na dagsan apakarikutam. Anya nga minday taaya. Mabalin nga ibagam kanyak, tabareng matulungan ka. Beth, mismo nga min akapamilyak dagiti mang dismaya kanyak. Kunada, apay kano nagmulak itinatang ita. Ibagbagada pa'y, analakan to ti presyo tinatang into nagapitak. Alan, sigud mo takas jay ti panagsasaudakan ka. Masakita naklatang amin. Suportaran da ko ma, takapamilyadak, ngam saan mo. Ala, baybay amlat taidan. Ikararag talaangan, asapay kumatasaan ka amalugi iti panagapit mo. Tulungan na nagkararag. Tapagsayaatan tayo amin daytoy. Wan, Alan, agtinulong ta. Rumuarak alan, isaramton to'y balay no rumuar ka.
Sa dino ka di ti papanan nyo, nanang. Ay nayo naman kit di da ito'y kwarta kapag sugal ka, tamangan nung kurang. Pasensya kayo, nanang. Ngamawan maitid ko kada kayo. Gaputa sa anak pa'y anak kalako kadagiti mulak. Agapit aktupay langin ton umay alawas. Day taka ti kunkunakan ka, Alan. Adayo ti asensukan ka no kasta ka. Agabrod ka langang tapno bumaknang ka. Imbagak mat adya kaya ti agabrod, nanang. Ala, makaamu ka nga ron. Ano samti agdapal iti asen no malugi kan tumanan kadagiti natang mo. Di yung amin ibaga akasta at mapasamak. Unay kayo maten. Malaikan na ko ni ti pagsugal ka. Taimnak man kit di agsugal. Dayta ti makapalagan iti biyag ko. Gaputan na ragsakak. Nang rona no mga baka. Nay, agasam ta nakapurma ka, Alan? Di mo kunain na mapan kay jay talon mo iti kastalang, am? Saan manong? Si Kamet. Apay ko mga agpurmak amapan ijay talon. Naggapo ako ni ti agsapay jay. Agsubliak manin inton malam. Inak pa'y makimisa manong. Anya? Isapar mo pa lang ti mapan ijay simbaan. Idinto tadanda ni mabalinan nga apitin ti mulang. Di ka kadbantayan, tapno di da takawin. Awan pa'y mati nagtakaw ka dagiti mulak manong. Ah. Awan ti agtatakaw dito lugar tayo. Umay kakit di. Inta pa'y makimisa. Sakbay amapang kay jay talon mo. Ingkalatan. Jak masango ti mapan makimisa. Ado, ti pakakumikumak ita. Alagid din. Ingkan. Tani, no siya. Busy ak. Agtrabaho akit di tapno daras nga umado ti kwarta. Moyo manong. Ipaay ti Diyos dagiti amin nakiddawan tayo kenkwana. Basta pagtalin na eden tayo dagiti sasauna iti biyag tayo. Ay na, jak masango ti dumngeg ka dagita nga ibagbaga, mading ko. Ingkan, tamapanak mo tani talon. Mataktak tangag padpada no kasta ti bagbagam. O may kabeth, inta pa'y mangan iti restaurant, sakbay nga gawid ta. No pa'y saan ta na makapasyar, inta langin mangan, sakbay nga gawid ta. Sikat ti makaam mo, Alan. Sigurado ka amangan ta iti restaurant? Saan ka pa'y matlang ang nakaapit ka dagiti mulam? At dapay kwartak dito, oy. Ala, may kakit din. Inta pa'y mangan, sakbay nga itulod ka iti balayo. Darasam Bernard, amangan no sumangputin ni Alan. Intan, mapantan ila ko dagiti naalata ka dagiti mula na. Tani, adul mo tinday to. Ay, agburasak pa'y nanang. Di nang tumadlaw amaksayan ti bunga ti mula na. Ta, nagado. Kun may sa, mabayag pa'y asumangput day jay. Ta mabayag ti misa. Anya mabayag, kano may nga oras laang. Di mo amua, gaputa saan kamot amapan makimismisa. Aya, ay alang arutin. Intayon, amang ano madano na tayo ni Alan nga agburburas iti mula na. Sa bagay, ibagak nga imbagam nga agburas ta. Iso nga dakmo ditoy. Ay saus, di nakman isag maksika. Malakit din, agsubli akpay ijay sugalan. Tanaabak aminan akwartak. Masapol ang makasubutak. Alan, umaykan, mangantan. Gimatang akon iti litson asidaan ta. Tanang nga bakak ijay sugalan ni tay. Sige lang, nanang. Mangan kayo latta. Madamdama akto na mangan. Kaputawan ganas ko amangan. Makamu ka nga raod. Ibatik latan dito iti sidaam. Naguray ka man. Apayakas lanan di day ka ita. Adda ka di parikot mau. Adda nagtakaw ka dagiti mulak iti talon, nanang. Ha? Ay sus. Kunak no di na nadlaw. Sapay agapit ako nito no may alawas. Nagado tinaksay. Uray ko ma. No dagiti talaga amabalinan tinala da. Hanggang saan mait. Tabinuras da. Uray saan pa'y amabalin. Ay kwa. Adda ka di atapam. No asino tinagburas ka dagiti mulam. Da kaya ti agatap, nanang. Ikararagak latan. No asino man tinangaramid iti kasjay. Saan na bali? Sukatan to ti apo dagiti napukaw ko. Naimbag abigat mo, Alan.
Ada ka din ni Nana Lena? Sikamat gayam, Beth. Naimbagmat nga agsapam. Awan ni Nanang. Nasapa man in arimwar. Apay ka di? Anya ti masapol mo kankwana? Alan. Papaitid ni Nanang to'y bayad ti ginatang na abunga ti mais idi kalman. Ha? Awan nga min baryana, iso nga inutang na pailaang. Naglako ni Nanang iti bunga ti mais kunam? Katuan, kunanamat nga inangkat na kano. Kan saan lang abunga ti mais tinlako na. Agduduma anat nateng. Iso nga impagarup ni Nanang, nubunga ti mulam dagijay. Hangam, saan mo't gayam? O sige saan ako nga agbayag? Itid mo tulad tanday ta ni Nanang mo. Sige, Beth. Agyaman na. Adto'y Nanang. Kwarta. Inted ni Nana Berna abayad ka no tinlako yu amais idi kalman. Apay nga intad na kan ka. Kunakmat kan kwa na nga inaktulatan singiran ija balay da. Angam na Alan, saan abo nga dagiti mulam tinla kumikin ni Manong mo iti kalmaan, inangkat may, gaputa kayat mitag negosyaw. Awan matibagbagak akasta Nanang. Ngam amo ti Diyos ti pudno. Ket uray saan akong ngagsaludsod. Amuklatan nga aglibak kayo, Nanang. Alan, kablawan ka. Ay, natsamba ang tinangato a presyo dagiti natnatang kan mais amulam. Ay, dakkel mo't itaan tinaglakwam. Wen nga rod, Beth. Mabayada kong dagiti na utang ko. Ken adda pa'y mainayon iti urnong ko. Naragsakak para kan ka, Alan. Angam, apay ngay akasla naliday ka. Ada ka di parikot? Di nakpakadanagan, Beth. Bannog ko la siguro da ito'y. Agyaman na ka. Gaputa imaynak pinasyar dito'y talon ko. Awan anyaman na, Alan. Agayan ayat ta. Isungat aramidak ti kastoy. Anya ti kumpisar mo, anak. Ala, ibagam laeng. Dumdumngega ka. Kan dumdumngeg ti apo. At ang amin basol ko, Father. Jakayat da ito'y ariknak. Ngam kas tao. Masakit anak met. Nang runa, kat mismo pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Tinakawan dak ti inak kan tikabsat ko. Isu nga uray jak ko makayat. Nasakit tinakam ko kadakwada, Father. Anya ti kayat mo asawan iti dayta, anak. Tinakawan da ka iti anya. Tinakaw da dagiti bunga ti mulak, Father. Kat nasakit tinakam ko. Gaputa isuda pa'y akapamilyak tinangaramid kanya kitikas jay. Jak pulos ni namnama amaramid da kanyak tikas jay, Father. Amamo kan, anak. Kat amo ka. Natural lang dayta amarik na ama. Gaputa nasaktan ka. Ti kasayatan nga aramidam. Kasaritam ida. Amom ti rason. No apay an aramid da tikas jay. Kat no agkid daw da iti pamakawan. Pakawanam kumaida. Gaputa inted ti Diyos ti dawat mo. Kat nakasagana ti Diyos amang ipaipay kan ka. Kadag iti amin akid dawam. Apagsayaatan ti biyag mo. Agyaman ak, Father. Sige. Tungpalak ti balakad jo. Ay, nasaya at tasimangput kan, Alan anak ko. Adda ni Manong mo, Bernard. Adda na patag nga ibagamikan ka. Kastangag paiso. Ading ko. Anya ka diti bagayo, Nanang. Ay na, mababain kami unay kan ka, anak ko. Amumi anak kadanon kan ka tinaramid me. Ti panang buras may kadagiti ulam. Pakawanan da kami kuma. Basol ko. Siyak tinang sugsug iti kabsat mo ama panagburas kadagiti ulam. Tapno adda ila ako may. Pakawanan na kading ko. Apalan ka nga minunay.
Gapot a oray saan mo akanayon nga as asikaswan timulam. Nang runa, no kasya Domingo. Ket nagbubunas dalat ta. Nagadudag iti bunga da. Idinto ta siyak. Dandani jak panawan ti talon kong agpaiso. Agam, naimot latamat nga agbunga dagiti mulak. Aklo na ka nagsakit tinakam ko kada kayo. Manong Bernard, Nanang. Ngam di kagdanag, napakawan kayon. Ket sapay la kumatak, baliw kayon. Takas iti ko na ni Padre, tinasayat a tao, paraburan ti Diyos, iti ad-ado a bendisyon. Agtalinaed tayo, anasaya at itipada tayo aparswa. Ken pastraken tayo ti Apo iti biag tayo, tapno paraboran na tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panagdarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti Apo iti amin a pusom. Di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nanto kan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kaya't kano ni ading yu a Josel nga ituloy ti panagiskwela na. Kat no nakagraduar matan iti high school, huston day jay. Anyapay ayati kayat na. Arapaap na nga road ti agbalin nga engineer. Engineer? Ayun na yan tagpakpakatawa day di aburidak yun anang. Ibagayo ken kwa na adakkel akwarta ti magastos iti panagadal na iti kasta kurso. Ay, anak ko, isulaeng ti addaan iti kasta nga arapaap kada kayo nga agkakabsat. Nangina ti agpaadal nanang. Imbag kumaa, no si bibiyag pa'y day di tatang. Adamatin bukod mi a pamilya. Saan kamin a makatulong? Agam, isumot ti ibagbaga na kanyak. Ibaon nyo man kit di ditoy, tatulungan na nila kay kung agburas itinatang. Nay, nakaluto kamot gaya man, Josel. Una nang, tamok ang mabayag kay Jay Balay Damanang Hilda. Wen, tainaw awer ko pa'y dagiti anak na. Tanapan na binalunan ni bayaw mo, ije bangkag da. Naibagam ka di ka ni Manang Hilda. Akayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Naibaga kun Anya nga iti ko nana. Mabalin ka di matulungan nak. Anak ko, maawatam ko ma nga addan bukod da a pamilya. Saan mo ida mabalin apilitan at tulungan da ka? Kasta ka di nanang. Ngam no adda ka nuwayam, mapan mo tulungan ni bayaw mo nga agburas iti muula da anateng. Bareng tangdanan da ka. Una nang, mapanak. At danton pang nayon ko nga ibayad ko ijeskulaan. Sige, manganta nga ruden. Nagburburas kayo gaya man kadagiti bunga tinatangyo, Hilda. Wen manong, imbaglakit din tadda ni Josel at tumultulong kinila kay kong. Naparpartak da nga agburas. Wen nga rod, plan-plan wak metek pagapas into na may alawas. Ayabak samet ni Josela. Ay katwa na manong, kapigpigsaan na. O, kitaam, nagalisto nga agburas itinatang. Wen nga rod,
Ay, mapankuntuman ka sarita iji balay. To may mat makigapas. Aywan, manungay ti itangtangdan yung kankwana. Mano? Kaya't mo asawan, saan yung atangdanan? Ay namanong mangyawid tulaangan itinatang asidaan da kininanang. Awan kwarta mi, tanagado ti baybayadan mi nga utang mi. Giselle, agawid kan? Un manang, tawan kadwa ni nanang iji balay. Awan ti maitangdan mi kan ka. Ha? Awan, manang? Awan, mangyawid ka laangan itinatang. Uray sa nga sako no kayat mo, taison titangdan mo. Aguray ka man. Addaman damagakan ka. Anya day tama nang. Apay, kayat mo nga ituloy ti panagadal mo? Taday tatibagbaga ni nanang. Un ko manang. Ay naading ko, nagrigat ti agiskwela ita. Nagastos. Awan mo't kwarta ni nanang. Iso alipate mo, day tangarapaap mo. Agbangkag kakitdi, wenno agtalon, kaskin ni manong mo. Nimot Josel da jay magmag na. Ayabak man. Josel! Aguray ka! Naggapuam! Ijay man balay ni manang Hilda. Nasayata nakita ka. Sumurot ka inton bigat kata kami. Mapan kami agpiknik. Kadwa tayo dagitipada tayong agtutubo diti lugar tayo. Kasta ka di. Umay kamat Adda kalatan di tabalayo. Tultulungak ni nanang ko. Ado nga minti taraken na. Si kakit di mat. Saan da kapay pulos maawis mat. Nagado ti rason mo. Pasensya kayon Umay kamatan Sige. Panunutak pa'y, numayak. Sige. Panawan ka pa'y ditoy. Talaga day ti ay Josel. Nagkrikat nga awisan. Sabay crush ko. Awan sa matirik na day ito'y at tao. Saan amakat na? Josel, nagadumot tanda ito inyawid mo anatang. Intad ni manang Hilda. Tangdan ko kano nagburas. Kwarta ko mati kayat ko. Awan ngamin kwartada. Tanagadumot dagiti anak daken ni bayaw mo. Ay, sa dino nga tayo ti mabalin ko apagtrabahuan. Tapno makaurnungak iti pagiskwelak. Adda kabsat day di taatang mo nga ex-military ijay ilay. Malagip mo ka day? Ha? Ni Uncle Arturo. Nangato kano ti posisyon na, idi soldado pa'y laang. Manipod na tay, day di tatangyo. Saan kami na nagkikita? Mabainak mo't nga umasidag kadakwada, tabak nang da. Ay nakitam ka din jay dakkel abalay da, ijay ilay. Una nang, malablabsak, bukas tang agpailiak. Puro profesional dagiti anak na. Kan doktora mat di asawan ni Uncle mo. So ananam ay tibiyag da. Barang matulungan nak. Ang nakababain mat numapan kakit din agdawat kadakwada, anak ko. Imayak nanang, tada ibagak. Anya day ta, anak ko. Agpagapasak ngaminan, kasapulak ni Josel. Ibagayaw, tao may naktulungan nga gapas. Ay, ada ka di tangdan na. Kasapulan pa'y ayat itangdan. Ibingayak tulatan iti duwasa ko nga irek, umanay day jayain. Ay, kasapulan na nga binti kwarta. Takayat na ti agadal. Ay, kalukwan day ta. Adula amin. Pangasawaan nyo kitdain. Nagadwa, babalasang dito'y lugar tayo, mabalin ng armain. Ay, adamot nga rod arapaap na iti biyag. Adula amin day ta. Basta, ibagayo kan kwa na, nga umay naktulungan nga gapas. Kagap-gapo ni Manong mo dito balay. Ay, mabalin ka di ka no, amapan mo tulungan nga gapas. Mano nga tatitangdan ko? Erik kanula engan titangdan mo. Imbagam ko akasapulak ti kwarta. Takayat ko ti makaadal. Kasta mo ti imbagak, anak ko.
Talaga asandak akayat at tulungan ang maragpat ko ti arapahap ko. Saan ka kumanga agpanunot iti kasta, Josel? Talaga lang amin nga awan kwarta dagiti kakabsat mo. Naimbag ng aldaw mo, Angkal. Ne, sika ka di buridak day di manong ko atad. Wan, Angkal. Siyak ni Josel. Ne, baro kagaya man. Umunag ka. Agyaman ak, Angkal. Ay, nataytayag kan ngam iti siyak. Basit ka pa'y idinaudi anakita ka. Akat, kumusta ka matitaan? Angkal. Amangan mo adda kayat yung ipatrabaho kanyak. Nalaingak nga aggarden. Tapno pumintas ti paraangan nyo. Mabalin ko awasingan day talugan mo. Wano, di gusan day to imported nga asom. Kasta ka di? Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, Angkal. Isu nga agururnungak. Tapno adda pag-enroll ko. Ala, ingka nga rod wasingan jelugan ko. Tada pa panak inton madamdama. Kalpasan na. Linisam di garahe. Wan, Angkal. Mabitlaeng, Josel. Nangan ka din. Umay kapay tagsango tamangan. Tapno da pamigsam nga agtrabaho. Ne, nanang, Rabin, apay. Birbiro kak ni Josel. Imay ka di dito'y balayo. Saan mat? Saan na nagawin? Ay, itay pa'y bigat api manaw. Jack amo no sa dino tinapanan na. Ay nananang, madanagan kay man ako nakon. Amangan mo't no napanlaang nagaram. Baron, di anak yo. Saanin ang masapol, abirok-birokin nyo pa'y. Naglukon day ta, Josel. Ta sana nagawawid. Kunak ano imay dito'y balayo. Tatulungan na kang agapas inton bigat. Saan po pa nagparparang apulos day diya tao? Ay, gumurungkuran sa amot tanday diya akabsat yo. Tapay kumagumura. Kaya't nangarod ti agiskwela. Saan naman nga ipapilit ti kayat na ta nagrigat ti biyag ita? Dagitilangan babaknang ti makaadal. Taad na kwartada. Ita apanawan, nuawan kwartam, imposible makaadal ka. Jenny! Jenny! Apay, mana? Umasidag ka man la dito yan, tadadamagat. Anya ka di day mana? Nakitak ngamin ang nagkukuyog kayo kadagiti agtutubo dito lugar tayo idikalman. Napanan nyo? Napan kami nagpipiknik. Saan nyo kadi akadwan ni Josel? Ay, ayabak ngam di namat kayat. Nagado ti pambar na. Idi pa lang amin kalman abirbiro ka ni nanang ko. Ta saan na nagawawid? Saan mi akadwa idikalman, manang? Napanan na nga rudan. Naglinis matantay paraangan me, Josel. Talaga, analaeng kagayam nga agtrem itimula. Unangkel, nalakalaang mat. Kanya garahe, ay naglinis. Talaga, nagagat ka. Agyaman ak, Angkel. Anyaya ti kayat mo alagpasan a kurso. Engineering ko, Angkel. Dahita ngamin tirapap ko. Kunak no mga sawa kan. Takastamod dagiti daddo mga agtutubo ita na panawen. Hawan ti sabali nga inarapaap da, no saan ang mga sawa. Kayat ko kumamot na rumang ay ti panagbiag me, Angkel. Numampay kayat ko ti agbangkag kan agtalon. Kayat ko mati agbalin a profesional. Sabali ti kapanunutam, Josel. Kat dayeta ti kayat ko. Angkel, agsubli ak tumanan, no adda ipaaramid yo. Agawid akpay, tamangan no sapsapulan na kung ninanang. Wait, agsubli ka lata dito'y balay. Anytime. Adag lang dito'y balay. Masaray mapanak ag golf.
Kastalangan ti biyag, ti retired, akas kanyaag. Ay na, napanam. Tila nang birbiro kakun ka. Pasensya ka, nanang. Nalipatak nga imbagakan ka. Ama panak ije balay da Uncle Arturo. Pinadas ko lang, Anya? Amom, nanang. Tinangdanan nak ni Uncle. Adto'y titangdan ko, nanang. Nay, sangaribo mo't day taigam mo. Agsubli ak tupay ka, no? Taadda pa iparamid na kanyak. Ay, napan ka nagtrabaho, ija balayda. Una nang, nasingpat mo't gayam day jay akabagyan tayo. Apay adagiti daduma akakabagyan ama pandumawat iti tulong. Kat kunada anaungot ka no ni uncle mo. Una, tadumawad da lang arudan. Isugal damot lagayam ti dawatan da. Namsyak, sa anak adimawat, nanang. Nagtrabaho ak. Agmaymay sa itan ni nanang ije balayda. Ne, apay ngagmay sa. Ni Josel ngay, mga sawa ka din kat panawan na ni nanang. Agyan ka nun ijay ili manong. Ijay balay ni Uncle Arturo. Makigyan ijay. Wen, inikanda ka numot iti silad na ijay. Libre ka no amin, basta tumulong ni Josel iti trabaho ijay balayda. Nagswerten no kasta. Kanday ti pay basta mamintinar na ka no tinangato a grades na, makaamuda Uncle amang paadal kan kwa na, uray ka no anya akurso akayat na. Ay katnasken nga rod alalaingan na no kasta. Jenny, makiasawa ka matgayaman. Apay adi mo inuray ni Josel. Saan nakmatakayat ni ating mo, manang? Kayat na ka. Kitno ka na yun nakadamdamagan no umay dito'y balay. Saan na pa'y lang amin a prioridad ti mga sawa, takayat na pa'y ti agadal. Isukat dayta. Daydi man nga minakabsat ko. Kat, kumusta nga iti panagadal na, manang? Nangangatom at dagitim pakita ni nanang a grades na. Ay na, permiti ragsak ni nanang sika. Ipanpanakil na nga addan to kanon inhinyero nga anak na. Sapay ko mga rod at makalpas ni Josel iti panagadal na. Sapay ko maa. Ne, masikukan samatan. Wan, manang. Iso nga agkasar kami ni boyfriend ko. Bayam, tainton umay agpasyar ni Josel ditoy, ibagaktong agkasarkan. Busy ngamin. Iso aman mano nga agawid ditoy. Intulod mo mat diti balay ni Josel, manong Arturo. Una, kaya't kumat apo masyar dito balayo. Kat, kumusta nga ni Josel? Awan makuna ka. Nakananos, kaya nagagat. Nangangato pa'y dagay ti grado na. Nang runa, kadagay ti major subjects na. Bilibag karod kan kuha na. Talaga nasait nga gadal. Agyaman iti panang tulong mo kunkwana, manong. Nakitak ngamin ti potensyal na. Dagiti kataunan na dito'y lugar may. Nag-asawa dan. Diyak man amo ka ni Josel. Tawan pa'y matimakit-kita ngar-armon na. Santo agarom enton makaturpos iti panagadal na. Happy graduation natin ko. Nagadulakit din ti tao dito'y balay. Jackman amo kada nanang kan Uncle. Ta nagpapartida pa'y. Asino ba't nga minti sana maragsakan? Sikat ti kaunaan nga engineer dito'y lugar tayo. Iso nga ipanpanakil da kaunay. Giselle, kablaawan ka. Ay na, agyaman nak, Jenny. Ket, kumusta kan? Adoy, talon ti anak ko. Panawan kayo pa dito. Tagsarsarita kayo pa, ha?
Indak man makipulutan iti tinuno. Josel, naragpat mo mutlaang ti arapahap mo iti biyahe. Idi damo. Impagarop ko nga imposible. Ngam nagtalakak iti apo. Kinid daw ko titulong na. Kat ita, nagbaligi ak. Mabainak ko mga umay. Ha? Kayat ka ngamin akablaawan. Naragsakak iti da iti apanagbaligin, Josel. Agbaligi dagiti si dadaan amang ragpat iti kalikagom da iti biyag. Kan babaan da ita iti panagtalak iti apo nga iso ti tumulong iti anyaman aganwat tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.